Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nga tatar aramidin di pari badong dito'y bantay. Uray medyo adayo ak. Ket madlaw ko. Nga isudya kasladay kalkali na. Ay nga tadajay. Imposible mo nga agmulmula. Ket awan pa'y tudaw. Magango ti mula na ita. Tanapudot. Ay, kanya nga dayjay. Naggapwam, Inteng. Kaslang nabambanod ka. Kasla ada pa kariribukab. Ay, napanak na nga la iti kawayan iji bantay. Imbag lang nga aramidin na kulungan ti manok. Ayan tinalam ngay akawayan. Ay, ada iji likod ti balay. Imayak iminom ta mawawak unay. Ay, gumatang ka mangkidi iti soft drink. Wen, mapanak. Ang song batam, jay damag ko. Apay akaslang mariribukan ka. Ay, sana ka mariribukan. Mas dawak lang. No, anya nga tadya ikalkali ni paribadong ijay bantay. Ikalkali, kunam. Ay, apay ko mga agikali ijay bantay. Saan mo't apa nagmumula? Taagmula ko maiti ube, wano kayo. Apay nga tanga na yalis jay ing kalimi nga muhon idi kanit tatabadong iti si kiganti bantay. Nayalis ti mohon ijabantay ko nam? Win nga raw. Nagna ka jay tanapanak nag-anop. Nadlaw ko nga saan matan nga ijay siguti ayan jay muhon. Sa dino abanda day takong kunam nga yan ti mohon? Ijay ngay asidag ti chikaw ijay daya. Ni tatabadong ti kadulon ta ijay banda ti daya. Iso nga ta tinangyales. Diya ka mo ah. Kita akman no, pakibiyangan na nga alan iti bunga ti sabang nga imulak iti masakopak. Ay saan amabalin apakibyangan na ti mula ta saba? Nangina ti saba ita. Matanak man iti sardinas, Maray. Kaano ka di asumangpat ni Marituyang, kabadong? Ay, jak man amo iti daya bakbakitan. Di mo la sumangputay. Nagapa kayo kaday, sakbay api manaw. Saan, Mike? Naano sak mga asawa? Saan ko mga papain ni tuyang ka? Anya ka di tigagara na itinapanan na akabagyan na aya. Natayan, tinapanan na, Maray. Isumat lagayam ay medyo na ibayag. Ay, kunak ano, kasaran tinapanan na. Natayan mo't gayam. Tinabam ka di ti may saasaba ijabantay? No tinabak di ada ko mainsangpat ko nga bunga na katawamat. Apay nga rod nga yan nataba? Asino tinang taba? Ay, madidya to yan. Ada agal alan te saan nga mula. Inakman ag CM, ngumjak ag padlaw no asino ti mapan ag tabtaba ijay. No makitam no asino. Inta idarom. Tamaruwam ti tao nga agala iti di na mula. Inta pa'y ibaga day ta inyalis na amuhon. Ay una, no kayat na nga daapitan na agmula. Saan kat nga mula ti sabuela ti alalaan na nga. Ang kasano no rabi iti panangalada. Kasano amakitam no iti aldaw kamat nga agsim ako nam. Ay imbag ta na sabat ka. Ada damagag paray. Anya ka diti damagan, Paray. Kanya di kalkalim iji bantay iti asidag ti daya iti kayo chiko. Adaya, Mike. Ang mga no sa bali mo tinakita, ma. Limpyo ti panakita. Si kajay nakita nga da ikalkali na. Saan na siya, kunak lang arudain. Saan nakanap-napan ni bantay, Paray. Na, apa ingat nga kastoy da ito atao. Nakitak lang nga doon. Ay, basta sika. Di kan aglibak. Naggatangam ka di ka dagito'y saba adipig kagawad. Inla ko kanyak ni kabadong, ana ata. Impaloom ko ta ilakok mo't analuong. Apay ka di aya. Addan natakaw asabami adipig ijay bantay kagawad. Kastoy mat kadadakkel day jay. Ada ka di nakita ya, wano atapan yu anang takaw. Saan mi mat nga rod nakita kagawad? Ada atapan me, ngam narigatan nga ibaga, tadi mi nga rod nakita. Ay, madi ati kasta. Namnamaam at baam.
Ada sa balay, amang teba. No kasano nga ta maduktalan no asino tinangala. Kanayon kayo nga men, mapan ije kasabaan nyo Tapno masalamaan nyo, no mapanday tang agtatakaw. Kasanaw no rabii ang mapanagtakaw kagawad. Alangan nga daag bantay ijay kasabaan iti rabii. Day, papanam ka day. Taimbari kas mumot day takaluban mo. Ay, aramatak nga agala iti kawayan. Inak pa'y mangalay di bantay. Sige. Inak mo't ijay tiyendaan. Ang mga nuawanak tupay, inton sumangpet ka. Ay, tay paborito nga ron asid ang tigatangam. Tapno agsakit manen, tatumang mo. Ay, basit laang mo. Sabay saan ka na yun? Ay, makaamu ka. Numinton agsakit. Saan ka nga umanarang Ay, saan mo ngamin nga ibagbaga nga agsakit? Papanam ka day lakay. Mapanak man ijay kasabuan. Mapanak man ijay ta. Ang mga no adamanan mapanagtakaw iti sabua. Agyan ka pa ije medyo nalingad. Tapno di da ipagarop nga ada tao. Tapno makitam no asino ti agtatakaw. Wen, di ka agdanag, buyakat. Di ti ada ti panunot ko. No, ada makita kang agtatakaw. Ay, ang mga no, pakiramraman ko nga tabaan. Ay sana. Intala idarom ka ni kapitan. Tamulta ni tinangina. Saan mo atebaan akasla sa ba ako nam. Di pa'y pagbaludan na anti pagturungam. Adamat agtabtabat ti sabay ti asidag. Ay, agarudo kak man. Kita akno asinuda ta. Oh. Ay nagadupay matisiit. Ay! Si kagayang matiagtaktakaw. Tatabadong. Kaya't mo tatabak tabukot mo. Ay, nakalayat ang tibunang ko. Ay, kukuha na ito asa ba? Kasano ko mga kukuha pat imulak data. Di kukuha. Masakupak na ito. Iso kukuha amin amula na. Agkabaw kan sa matan. Agtakaw kapay. Kasano ang masakupam kat adabadeng. Ijay ni. Ay, uri partengan ta, ti ayan timuhon. Na. Nung makita ta ti masakupak, kayo ti masakupam. Ay, no kasta si katinagyalis datay muhon. Tapno idenden mo gayam iti badeng. Ay, awan tinyal alis kaw. Apay ko mga ialis ko ngay. Kukuha na ito. Inyalis mo. Eh, Kukwak dito yaging gaijay. Ay, saan ka nga agbibigbig? Just kay kang alaklakayan. Anya ti pagsubsubangan nyo kukwak-kukwak, ha? Adak pa'y la ijay babae tayo nga mangmanggag ko ti rekyeryaw. Ay, diyato'y agkabaw nga lakay, kapitan. Agasam ta inyalis natin mohon. Sana ibaga nga kukwa na kanuda gito imula may kanibakat ko nga sabya. Adan to pa natabak at di kami mat nagtabtabla, kapitan. saan ko nga inyal alis pare? Mulak na gitoy. Kukuha na itoy. Ayan nga ron, ti kung kunayo anayalis mohon. Ay, umay kayo, kapitan, ta isurok. Hintayo iya nga buwan dia. Nayalis ti mohon, kunak tumat. Oh, diyato'y man. Ijay, ti sigud nga yan na. Ngam inyalis na kapitan. Agas ang mga tinangyalisan na diyato'y nga tao. Nag-adyayo. Dito'y di nakita nga da ikalkali ni pare ba daw. Anyat itenta na mitay mo nga, kapitan. Ay, inyalis mo ka di pare ba daw? Apay ko mga ialis ko ngay pare. Di na mo, tilablabidin na day tataaw. Isaw, ti agkabaw. Dito'y nga lakay ti agkabaw. Eh, Ay, idarom ko pa iti panang taba na iti sabami. Isulakay diti ng taba ijay maysa. Ita, inulit naman ang ti agtaba. adda pa managnag mo, asyak ti kung ko naman ang tiba. Imbaga ni kagawat ko ng panibakat ko. Nga dain lakom kan ko nga dipig nga sabah. Ay, agawin tayo. Kat umay kayo di barangay hall. Sulbaran tayo ti parikotso. Enteng, saan ka di ako nam nga kamangala iti kawayan? Ayan nga iti kawayan nga inalam. Ay, jak nakalata nang kung agap apada pare ba daw. Ken bayong Anya, apay nga agap-apada. Jay nakitak ide nga day kalkali ni pare ba daw. Inyalis na timuhon iti nagbedengan na kani bayong ngayong saan nga umamin ni pare ba daw. Nagloko na pari badong, nuyalis na timuhon iti nagbedenganda. Imbag ta si mang atak adagos iji bantay. Ay,
Ang mga nagtinagbatdan. Ay, puno ka di nga dahil lako kan kani pare badong asaba adipeg kagawad. Wan, Kapitan. Nasaumot kanyak ti asawa ni Bayong natakaw ti sabada. Makipin na pilit ako kwada kano ti kasabaan. Inyalis na lang mo ti mohon, takayat na atagi ko ang ti kasabaan ni Bayong Anya mo tinaknakan ni Kabadong, kasta ti naramid na. Iso ako na ni Bayong pagkakabawan kano ni pare badong ti agtakaw. Ada ayamot kasta. Pagkakabawan ti agtakaw. Ayan na ngay, dahil Bayong Pengawan pa ilaeng. Ay, urayan tapay basit ni Bayong Ta adayo ti balay da dito pare. Ay, madamag kuman. Apay ngamin nga inyalis mo ti mohon, ken apay at tinabam ti sabada. Pati ka disi ka, kit nakurang kay ti pan nakaawat pare. Kunak ngawan ti inyalis ka, ken mulak dagiti asaba. Itilintag. Awan ti kabakabagyan, ken kumpakumpari. Iso nga inton umay ni Bayong ket mapanagnakan nga iso ti agsasao iti pudnaw. Ay, pasensya pare. Ay, basta awan ti inyal alis ko pare. Makuna ka di atakaw, nukukwak mo tinalak. Ay, ulitak nga ibagakan ka. Nakita ka nga day kalkalim iti apasay. Ay, sana siyak tinakitan baray kung nagtumay. Awan ebidensyayo iti pagpabasol yung kanyak. Awan ti saksiyaw. Kabadong, sa dino ka di tinagtebam iti saba nga inlakom kanyak. Ay, kit ije kasaba ka maray. Alangan nga ije kasabaam. Wino kasabaan ni pare intay. No ngay kidawan ni Bayong nga ingka isuro tinagtebaam iti saba. Ada ka di maitudom akasabaam. Kit ije nga rod kasabak. Diyak man amo kada kayo. Agpapada kayo asa na makawawat. Tada kami pa'y kiidain ti saan na makaawat. Saan mo ko mga urayan na dakdakas ti mapasamak. Risotan tayo dito'y barangay saan kat nga ije kurtay. Awan mat ebidensya kinsaksiyaw kontra kanya. Darasam ti magna, tamangan no adada ni dya barangay hall. Bayam da diyang alakay badong ag uray. Kat kasanunda kapitan kanti kagawad no adada ni jay. Kat maawatan di ata nagadayo nga raw ti balay ta. Saan mat akalsad at ipagnaan ta? Nangalaan mo't ngamin nila kay badong ti rason na ako na ti imula ta. Isong raw nga ibagbagak nga akabaw da diyang alakay. Di naamot lang lawatan na dadyay. Kasano nga ta no ayunan ni kapitan nila kay badong takumpari na. Saan nga mabalin deta? No kasapulan nga yulik ti Jerome ija korte aramidak. Ay nasaya tadakan Bayong anya ti ibagam ita. Ti kang runaan nga nadlaw ko. Kat ti mohon nga da iti asidag ti kayo nga tseko kat na iyales nga kapitan. Inyales mo ka di pare. Apay nga ibagam ako kwam dagiti sabak mula na kanumay. Saan ka day? Nga amin amula iti masakupam kit kukwam. Kasano ang masakupam? Kat masakupan migarod. Da kami tinagimula. Iso nga amumin o mano nga poon ti sabada dyan nga inmula mi. Inmula migarod. Inam apulo amin da dyan nga poon. Wera ti si ina. Manumit api noon ti mula da dyan, paray. Kasta mo ta paray. Kastoy nga rod ti aramidan tayo. Intayo ayaban ti sorbia or ta irelocate na dagiti mohon. Maamuan no nayalis ti mohon. Ay, umanugo ta, kapitan. Itamat lang. Intayo di ta kung kunayaw nga sorbior. Ngam, madusa wano mamulta ti tao nga agam-gam-gam ti saan na nga kukwa. Wala. Da sungsong batan ti tao iti lintag no mangyalis iti mohon. Adda rukod amasurot. Ay, aguray kayo mo ta. Mabalin tayo mo ta pagsasaritaan day takay. Sige. Pag utem man ang dagiti mohon nga inyalis mo ta isublim nga ikali iti sigod ang nakaikalyan na paray. Kani karim adimon ulitin ti mangyalis iti mohon ta umanay apakadusdusaam dita. Ay, uwin paray. Saan kon nga ulitay? Saan ay? Ay, tatabadong! Madingamin, timang loko iti pada a tao. Ala sige, dinan tinaggibusan timay sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffrey Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.